this is right. Харин зарим нь намайг сонсоод, намайг хараад надтай уулзахаараа яг энэ Not because I say it, энэ зөвхөн би хэлсэн учраас but because God said it already in their life. харин Есүс бурхан энийг аль хэдийн But хэлсэн байсан somehow учраас they lost it. ямар нэгэн байдлаар хүмүүс тэрийг алдсан байхгүй юу? Like I lost it. Би яг алдсан байсан шиг. They walked alone like I walked alone. Би удаан хугацаагаар холдсон байсан шиг Sometimes thinking, what is wrong with me? тэр боддог шүү. Би яаж савэ ерөөсөн? Something must be wrong with me. Би нэг л болохоо байж. Because all the others, they live differently. Бусад хүмүүс өөрөөр амьдраад байхад би яаж чадах юм болоо? I've come to places in my where I thought I was the wrong. I was wrong. Би амьдралдаа явж байгаад нэг өдөр бүр боддог. Яг тийм үе дээр очиж би яасан бол би л болохоо байж. But God helped me. Бурхан надад тусалсан. And I realized I'm not that wrong. Тэгээд би ойлгосон. Би Maybe I'm wrong a little bit. байна. Яг олон юм буруу But I have байна. heard something. Гэхдээ би нэг юм seen сонссон байна. something. Би нэг юм харсан I have байна. tasted Би something. нэг юм мэдэрсэн I will байна. go for that. Тэгээд би энийхээ төлөө And явах as I болно. walked with that, I discovered others Тэгээд ингээд алхаж байхдаа бусад хүмүүс were going for the same. яг Others they were walking on the same тийм road. бусад хүмүүс ч гэсэн яг нэг замдаар явж байгааг харж A байгаа. lady came to me from Sweden once. Нэг удаа Шведээс нэг эмэгтэй надад дээр She ирлээ. came to our school of reformation. Манай нөгөө нэг School of Reformation гэх сургууль, Библийн сургуультанд ирсэн ба. The first 2 days she cried all the time, non-stop. Тэгээд тэр эмэгтэй ирээд эхний өдөр шугтан байсан. Tears, tears, tears. And I thought, some people, religious people can cry as well. Заримдаа шашинлаг зарим нэг хүмүүс бол асгарт уйлаад идэв. But I thought, what is happening with her? Тэгээд би тэр эмэгтэйг уйлаад байгааг нь хараад бодсон. Энэ одоо яагаад байгаа юм болов? Then she came and talked. Тэгээд тэр эмэгтэй ирээд багштай ярьсан байна. said, Ингэж хэлсэн. Something happens inside her. Хүч миний дотор нэг юм болоод байна. Then I realized Тэгээд би I'm not that wrong. би нэг тийм ч амар буруудсан биш юм бэ гэдгээ мэдлээ. Because I walked alone for so Би long time. зүгээр маш олон жил гажигдсан байсан юм And замаас. nobody understands what I'm talking about. Тэгээд миний ярьж байгааг хэн ч ойлгодгүй байсан So I байхгүй юу? thought, I'm wrong. Тэгээд би бодохдоо би ер нь мэдрэл When I мэдсэн. heard you, Харин таныг сонсоод I realized би ойлгосон. I'm not that wrong. Би тийм буруу биш байсан биш үү гэдэг. Maybe I don't get it all. Магадгүй би бүгдийг ойлгоогүй. But what I heard it. Гэхдээ би таныг сонсохдоо би энийг урд нь сонссноо After мэдсэн. that, she stopped crying. За тэгээд тэрний дараа тэр уйлгаа байсан. Because all that pain left her. Бүх тэр өвдөлт нь явцсан учраас, алга болсон учраас. I believe there are many people. Би ийм хүмүүс хар мянгаараа байгаа гэдэг. I also believe there are many pastors like that. Пасторууд ч аягүй олон пастор юм байгаа. Like this young man in Sri Lanka. Яг тэр Шри-Ланкт God, there must be more than орчуулга this. хийжсэн тэр хүүшг. Are you listening to me? Намайг сонсож байна уу? Oh. Maybe we should take a break now and continue after the break. За цөмөр завсарлагын дараа эхлэе. Now, when we have a break, stay clear in your mind. Тийм та завсарлагын болохоор оюун санаагаа цэгцтэй хэмээрээ Go to the байгаарай. bathroom or outside, drink water, do Юу ч whatever. хийжсэн гарсан ч орсон ч ус уусан. Put your head under the dryer. Тийм. Толгоогоо гитүүлсэн чи яасан Keep your heart sharp. зүрх сэтгэлээ хурц хэмээрээ байгаарай. So when you come back, we can continue. Тэснээр буцаад ирэхээр бид нар шууд орно. Okay? You're not confused. We're on track. Тэгээд одоо буцааж оруулах гэж Okay, have a break. Let's Завсарлаа. say 10 minutes. 10 минутын завсарлага. Okay? Can we start? За эхлэе хэдүүлээ. Can we start? Эхлэв. What's the question? Can we start? Асуулт байсан шүү. Эхэлж болох уу гэх. Okay. Do you get this? За яг энэ хэсгийг I could speak ойлгосон. more. Энэ тухай ярина би. You can read Luke 24. Лук You can read Luke 24. Лук 23-ыг та уншиж болно. Two disciples on the way to Emmaus. Эммау руу явж байгаа хоёр дагалдагчид санаж байна уу? They were walking out of track little by little. Тэгээд бид нар замаасаа гарч ирсэн. Sadness, Jesus died. Уйнаглал Есүс өгсөн айл замаасаа Then he showed багаар холдоод байсан гэтэл гинт Есүс гарч When ирдэг. he spoke to them, Есүс тэдэнд рүү ярихад хамаг юм ингээл овоолсон. everything inside of them Тэдний came up байгаа again. бүх юм ингээл амьд болсон. Our hearts went on fire when we heard him. Тэгээд түүнийг сонсоход бидний зүрх сэтгэл бүр шатаж байлаа гэж ярьдаг. Are you with me? Тийм биз? Okay, let's take the next one. За дараагийнх нь харъя. I will not go into that. I will just let you have it. Yes. It goes like this. The resurrection will expose the deceitfulness
deceitful, deceit. Yeah? The resurrection will expose the deceitfulness and the powerlessness of Christian religion. За, дахин амьдлалт нь Христийн шашны хүчгүй байдал, хууран мэхэлдэг мөн чанарыг нь илчлэх болно. Okay? So the more we come alive, Бид нар амьд болох тусам the more we discover how dead Christian religion is. Христчин шашиндаг байдал нь ямар өвхмөл болохыг улам ихээр ойлгоно гэсэн үг. Are you with me? Ойлгосноо тийм? Yeah. And that will happen. We will discover. Бид нар олж мэдэх болно. Энэ бүр гарцаагүй болно. And we will think, wow, how could I pray like that? Бид нар бүр бодно. Би яаж ингэж залбирч чаддаг байсан бэ? How could I do that? Би яаж ингэж чадваа, ингэж хийж чаддаг байсан бэ But гэж. it's because we were ignorant. Яг л бид нар тэр үчи тийм Because we тоонсоогүй. didn't realize the power of resurrection. Бид нар дахин амьдлын хүч чадлыг мэддэггүй байсан. Ухаараагүй байсан. Because we didn't realize how free we were when Christ make us free, set us free. Есүс Христ биднийг ямар эрхчлөөтэй болгосон. Бид нар ямар эрхчлөөтэй хүмүүс вэ гэдгийг мэдээгүй байсан We учраас. didn't realize the power of the word. Whoever the Son sets free shall be really free. We didn't realize that. Бид нар тэ хүүгийн чөлөөлсөн бүхэн үнэхээр чөлөөтэй байх болно гэдгийг яг жинкнээс нь ойлгоогүй байсан учраас. That's why as we walk with Him, Тийм болохоор бид нар түүнтэй as хамт we алхахад let the rivers of life flow in our hearts and spirits, бид нар өөрсдийн мань зүрх сүнсэнд амийн гол урсгыг зөвшөөрөх as тусам God continues to speak from heaven, Бурхан Тэнгэрээс бид нар руу ярьсаар байх тусам the deceitfulness, the deceitfulness and the powerlessness of religion will be exposed to us. Христийн шашинлаг байдлын ямар хүчгүй бас ямар мэхэлдэг болохыг нь бид нар мэдэх болно. We will not pray like that anymore. Бид нар дахиж тэг залбирхаа болно хуучаа шиг юм. If that's the only way we can pray, then we will not pray for a time. Тийм. Бид нар зөвхөн тэр л арга замаар залбирдаг байсан бол бүр баг одоо нөгөө өөр арга замыг олцоо залбирхаа болно гэсэн үг. Until we go to Him and say, Jesus, teach us how to pray. Тэгээд Есүс рүү очино. Есүсээ яаж залбирхыг зааж өгөөч гэж. Because you are alive. Яг л та дахин Your амьсан. words have life. Таны үг чинь Your амьтай. words have power. Таны үг хүч Your чадaltaй. words have impact on situations. Таны үг нөхцөл байдлуудад Teach us how to нөлөө. pray like you pray. Есүс яар тань шиг залбирх вэ гэж. So I will leave that За ингээд because I think I have spoken a lot about Christian religion. Can you take the next one? энийг орхидтэй дөрөв хангалттай бид нар шашны тухай ярьсан. The resurrection connects us back to the fathers. За дахин амьдлалт нь эцгүүдтэй буцаагаад холбогддог хүмүүсийг. Now, when you read the Acts of the Apostles Хэрэг та нар Үйлс номыг унших юм бол, and you pay attention when you read it, уншихтаа анхааралтай байх юм бол, next time you go through the Acts of the Apostles, дараагийн удаа та нар Үйлсийг уншихдаа pay attention to this. яг энэ зүйл дээр анхаараарай. Look at the speeches they are making. Тэдний ярьж байгаа тэр хэлэлгүүд үгүүд Right. ойлгосноо. Read what Paul said when he stood up and spoke. Пол босоод ярихдаа тэр ярьж байгаа үгүүдэд нь анхаараарай. Check what Peter said when he stood up and spoke. Петр босоод ярьж байгаа тэр үгүүдэд нь анхаараарай. You will discover Та нэг юм олж мэднэ. that there is no sermon. Энэ номдол биш юм байна гэдгийг. It's not a sermon. Номдол биш. It's never Bible teaching. Энэ ерөөсө Библи зааж байгаа зүйл биш байна. Every Every single time. Тэ ярих бүртээ When they stand up and speak about what is going on, юу бодзоог тэд нар босоод ярих бүрт. either by their own initiative or they are asked to tell. Тэгээд бурхан тэднийг яргэж хэлэх үед ч тэд нар өөрсдөө босоод ярих үед ч тэр адилхан. They don't preach. Тэд нар номлоогүй. They don't Номлохгүй teach. байсан, тэд нар заадгүй байсан. They tell the story. Тэд түүх ярьдаг байсан. They tell a history of the nation. Үндэстнүүдийн түүхийг ярьдаг байсан. You can try. When you go home, read the Acts of the Apostles Гэртээ очиод уншаад үзээрэй заяа. and check what Peter says when he stands up. Check what Paul says when he stands up. Петрийг хэлж байгаа, Паулын босоод хэлж байгаа үгсүүд. They start by saying Abraham, За Авраам гэдэг хэлж байгаа. then Isaac and Jacob, Тэгээд Исаак, Яаков. and then Moses did, Тэгээд Мосе тэгжсэн. and then David came. Тэгээд Давид тэгжсэн гэл. Every time they go back and Тэд pick нар up the history.